jemur pesek dodokan bos Korea uang odong pindah dari rada sombong sing luar negeri. Mama Ayu asik gaya kaya wong bule rambute ana warnane disangka bule beneran padahal dada semiran. Mama muda tenang, mama muda bos pecel mama Ayu, mama muda yang punya ayah Tambi. Asik ayah Tambi terus Papa Desi Mama Desi Mama Ayu kan keluarga Wartian sombong pisan ngadirakan seno kebalik sing Taiwan. Asik yen dandan celana pendek kaos sikrang Mamah Desi sing alit merangsang dan mama dipita tangga batur pada ngejepres disangka Wartian stres ngomongnya sedalan-dalan Mamah Ayu anggone bahasa Taiwan bos pecel. Wartian maning warga dokan jemur pesek bos pecel sayang iwak odong pindah teri rada sombong sing luar negeri. Bos pecel